Assalamu alaikum YouTube görücüler, hurmatlı jokendeşler. Bugün günüge jekşembe 14 Mart Sokuluk bazarında, Sukoy bazarında. Şu kozlardan başlayalım. Assalamu alaikum baka, kandaysiz? Kançadan surap atasiz? 11 bin. Kança aylık kozlar var? 3 aylık var. Pazar bağı verdi, şurada sattınız mı? Satalaksız mı? Yok. 11 minden. Kançadan bulat hem, bolar. Bere turgan jeriniz. 10 bin somdan ha? Жақсы. Жақсы сатып алыңыз. Бұлар қозы қошқарлар, а? Төртеу тем қозы қошқар. Ассалаумағалейкум. Қанша бұл? 13,5. 13,5. Бұл баласы? Қозысы? Өзінше. Ошо қоз өзінше деп. Қанша жа бұл қой? 6 деп атамын. Боғызға дей ма? Жоқ. Сemiz екен анда. 16 миң сом. Қозылу қойча? 15 миң. Сіз сұрап атасыз қанша жама екен? 15-20. Қозылар мен, а? Қанша тиштер бұлар? 4 diş, 6 diş. 4 tiş, 6 tiş. 15-20. Qaysı nemeden tapdınız? Bazar alamı деген. Assalamu alaikum taqsir. Qanchadan qo'z qo'shqirlar? Ha? 9 ming. Yaxshi. 9 ming so'mdan. Bazar alamı деген. Qozlu qo'ylar qanchadan? 15'ten sıra atalım. 15 ming so'm, ha? Siznikichi aka? Ha, bu boz qo'ydi. He. 10 mingga beraman. 10 mingga. Ha. Yaxshi, bo'z qo'y 10 mingga. O'zing chorva qo'ylardan, ha? Biroq 10 mingga qo'y yo'qda bozorda. Shuni 10 mingga beraman. Yaxshi, yaxshi sotib olamiz. Tak. Qanchadan bo'ldi chef bular? Ya, oqsoqol. Qanchadan bo'ldi? Ha? Hozir tartamiz ani. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Qanchadan Romanovskiy qo'zilib qo'ygan, ha? Egiz bo'ldimi? 28 ming so'm, ha? Qancha tish bo'lgan? Bu qozu toqtu. Ha, qo'zi to'qdi. Ha, Diş buzalik. yaxshi 28 ming so'rab otasiz qo'zilarni. Güncelekli. Yo'q, bozor alami degan. Qancha berdi? Bozor baho berdi? Bana beri ötecek. Qancha berdi? Qanchaga beresiz deganda? 23'e berbe koydum. Ha, berbey qo'ydingiz 23 ga. Qimmat lekin. Numarada yazıp koy. Ha, aytasizmi telefon nomeri? Dag'i bor bu da sotiladi. Var uyda. Qo'zilib qo'ylardan shunday Romanovskiylar, ha? Var. Koskoru var. Aytыңыз nomeri. Kovandar var. 724 85 30. 0700 Kaçada atasın? qancha dediniz? 24 85 30. 24 85 30 0700 24 85 30. Ошол номерге чалсаңыздар болот. Романский qo'ylar бар ekan da. Qozlar men кичинеге болот го, ба? Qozlar. Жакшы сатып алыңыз. Достор, четтен баштап баарын тартсак, үйдө толуп калат. Арадан тандап тартып алабыз. Assalomu alaykum. Qancha aka bu? Qo'zilar ekan, ha? Ya. Qanchadan so'rab otasiz? 12 sıra oldu. O qaragacha? 7 sıra oldu. 7 ming 12 ming, ha? O bo'zg'i deydi. Boz. To'qti ekan, ha? Aprel'de. Birga to'yib 12. Bizni tartib qo'yib Assalomu alaykum. Qanchadan so'rab otasiz? Qo'zilarga? 8 dan. 8 mingdan, ha? Tish qo'yib chiqariladi. Qancha bosh beradi? 4 to'yib. 4. Yaxshi. Bozor bo'lgan, mana javob qo'y. Bozor baho berdi. Bozor baho berib. Qancha 6 mingdan berib.
6000'den verip geçti. Arza mı? Жақсы мына семіз қозылар екен. Жақсы қошқор сода болып тұр. Қанша беріп отыр? 29'a бербейді ал. 29 мың. Қанша тиш қошқор бұл екен? Ешкі қанша? Kaç mal? 7,5. Assalamualaikum Ақсақал, қандайсыз? Қаншадан бұл ешкілері? 10'dan. Keçeye tartıp gitmedin öyle? Keçе пригородный. Onu көрбедім ұқсайды қой молайсы. 10 мыңден, а? Yok 25, narkısı 35. Бұл қайсы парада бұл? Zaniyende. Zananski. Mısça. Onu 35 dedi. Aha. Emçeklerini қараңыздар. Қанша литр sütü var? Қанша литр sütü var? Sütünü bilmeyeyim ama şöyle eskiden açtılar da 2 litrede 3 litrede. Жақсы. Başkanım. Қараңыздар. 45'e sattı bir de çoğun. Кетті ешкі. 4 litre süt veretti. 45 мың, а? Telefon номер айтасыздар ба? Ondan beri şöyle yesminden çıkardık. Жоқ, мына сіздікі де бұлар, а? Bunlar benimki. Бұл менің. Айта беріңіз. Айта беріңіздер. Satılıp kattı abi. Сатылып кетті. Kaçan mı? O yani tek yok. Bana bir ölçü kaldı. Иесі жоқ екен, а, короче. Оу, екі тіс ұқсайды, а, бұл? Қанша бұл? 425 мың. 425 мың. О, қошқар қош. 25. 7 айлық, а, ол, а? Ya. Оларша? Оларда 35, 25. Ол, екі тіс пе, 4 тіс пе? Жоқ, қозы. А, қозы бұл. Қошқар, а? Қарача? Қара қой ал. Қанша сұрап атасыз? 20 мың. Бұлар қанша? 25'ten. Қошқор 25, ұлы қошқор 40, о 25, қой 15, тоқты 15, бұл тоқты 25. Айта беріңіз, мояғын. 24-ке кеттім, аяқ қозысымен. Егіз қозысымен 24-ка? Кетті. Қанша түш бұл қой? Орта жаш. Орта жаш. Қарача? Қарада үшеудің орта жаш, қара қозысымен, нарқы боз, 35 мыңнан сұрады. Чоң қойлар екен. Телефон номеріңізді айтыңыз. 774 0774 40 30 01. Қақта тұрасыз? Нижний Чуйский айылында. Дағы бар да, үйде сатылады. Матыз болса, шол номерге çalсаңыздар болады. Нижний Чуйский тұрағызайды. Чөтке қойлар екен. Қараңыздар. Ассалаумалейкум. Чоң қошқор қанша сом? Қанша сом тұрып атасыз? 100 мың, а? Экранға батпайды ғой. Қанша тіш? 4 тіш. Оларға ше? Тіш бұзды бұла? 80-де? Қанша олар? Жаш? 80, 60. Базар bağı берді берілек бе? 10'sı kaça? Onun живой вес қанша екен енді? Таппадыңыз? 180 килограмм. Ойы где-то 1 метр. Жақсы. Дағы бар бұл сатылып мұндайдан? Бұл не деген порода? Арашан. Бисар. Арашан бисарский. Қараңыздар. Бұл жақсы екен.
Qancha ekan bu qo'zlar? 11 ming, 15 ming ha? Yaxshi. Arva qo'ylar. Assalomu alaykum. Qanchadan? So'rab o'tasiz. 15 so'radim. 15 ming so'mmi? Qo'chqor ekan ha bu. Bo'vargacha. Sarva qo'ylar bor. Bunlar 8'de. 8 ming. Qo'zlar bormi bular? Qo'zilar. Bu da qo'zi. Bu qo'ygachi voy ekan, qancha so'rab o'tasiz? 15 so'radim. 15 ming. Bo'g'izmi-chi? Boğaz o. Boğaz. Yaramas qancha? Ben nasıl 7 so'radim. 7 ming. Qo'z ekan ha? Bu qo'chqormi? Qancha? 15 ming so'm. Assalomu alaykum. Qanchadan bular? Qo'ylar o'xshaydi, qo'chqorlar ekan ha? Erkek. Qo'ylar. Qanchadan so'rab o'tasiz? 45. Bunlar 45. Bunlar 50-55. Bunlar çistek hisar. Hisar. Plemennoy. Пятка, таджик. Arashan emasmi ular? Hisarskiy. Bunlar. Bular arashan bor. Qayerdan kelgan qo'ylar ham bular? Ha? Qayerdan keldi? Bilmiyorum. Pятка kaçan gitti. Ne soradım? Ha, Isalta. Mars'ın ayetleri. Yaxshi sotib olamiz. Telefon nomerni aytasizmi? Bormi sotib qo'ydi. Aytingiz telefon nomerni. 0705 0705 03 0004. 0004. Farhat. Farhat degan. Shu jikka chalsangizlar bo'ladi. Bu yoqda qayerda turasiz? So'qliq Belovoz qayerda? Yok, Lebedenovka, Покровка. Покровка aylanib turadi ekan. Chorva qo'ylar. Al bu. Qanchadan bular? 12. 12 yarım. Qo'chqor bor. 12,5dan oltongan. Assalomu alaykum. Qancha bu qo'zil qo'y? 17 ming ha? Qancha tish? Qo'yga. Javob. Qo'y qancha tish? Yaşalı. Tashla. 4 tish ekan ha? Qancha oldi bu? 21 ming. Şu qo'zil. Tak, assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Qo'ylar qanchadan qo'ylar? Qo'y 18 o'sha qora qo'y bilan oq qo'zi. Qo'zisimi ha? Qo'zi erkak ha. Bu torpoq Torpoqlarda bor. 28 so'radi hozir urg'achi. Urg'achi qanchalik bu? Bu 2 oylik. 28 so'radi. Oq qo'y charba. Charba 9 so'radi qo'y. hozir. Narxi qancha? Qora 10 bo'lar. 10 ming ha? Mana kichkina muzovachi. Bu texta maması var. Ha, yenesmen sotlar. Annesi men satlar çok. Üç kolbasını da öyle bulca kap geldik. Şu qolibdi bu jatqisiga Kalktı oladi. baykuş. Yaxshi. Do'stlar, shu bilan bu videoni jintaqdaymiz. Ko'rishguncha omon bo'linglar.